Turabashuhuje bakunzi ba MF Special TV, turabashuhuje aho muri hose hatandukanye mu mpande enye z'isi, abari i Burayi, abari muri Amerika, muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda turabashuhuje tubifurije amahoro y'Imana. Tugiye kubagezaho ibiganiro nk'uko bisanzwe, nk'uko musanzwe mukurikira ibiganiro byacu, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bya showbiz, ibiganiro bya siporo, ibiganiro bya politike ndetse n'ibindi biganiro byo mu buzima busanzwe. Uyu munsi rero turi mu biganiro bigendanye n'igihugu cya Congo, turashaka kureba uko gahunda zifashe, aho murabizi ko muri Congo hamaze iminsi hari intambara ihuza igihugu, ihuza ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23. Tukaba rero tugira ngo turebe, kuko murabizi ko bamaze iminsi bari mu biganiro bisaba kugira ngo bahagarike intambara, bagarure amahoro kugira ngo abaturage bongere bagire ukwishyira bakizana. Bityo rero impande zombi zimaze iminsi ziri mu biganiro bari guhuriramo i Doha muri Qatar, ariko ibiganiro byose bamaze igihe bagirana ntabwo byigeze bigera ku ntego. Hagiye habaho kutumvikana, hagiye habaho gusa nk'aho bacana inyuma, kugeza n'aho bari basinye amasezerano y'agahenge, ariko biza kurangira bongeye kurasanaho. Buri ruhande rwose rwagiye rushinja urundi ko arirwo rwarubanje, ariko mu by'ukuri icyagaragaraga ni uko hari habayeho kutubahiriza amasezerano ku mpande zombi. Ubu rero n'ubundi bari mu masezerano. Kuri uyu munsi bari i Doha muri Qatar kugira ngo basinye. Buri ruhande rufite ibyo rusaba, ariko ku bigaragara igiteye inkeke ari nacyo dushaka kugarukaho, ni uko n'uyu munsi nubwo hari iyo mpamvu yo kuba hagiye kubaho ibyo biganiro, buri ruhande rwohereje intumwa ziruhagarariye, ariko ikitangaje ni uko ubona imyiteguro yo kujya mu biganiro iraciriritse cyane kuruta imyiteguro iri kwitegurwa kugira ngo habeho intambara. Ku ruhande rero rwa Congo, ingabo za FARDC, biragaragara ko leta ya Congo iri kwegeranya ibikoresho, iri kwegeranya ingabo nyinshi, kuko byavuzwe yuko bagiye kohereza ingabo zigera ku bihumbi 60, ndetse zishobora no kuba zinarenga, kuko Congo yamaze kuvuga ko iri kwegeranya ibikoresho, biri kugenda bigaragara mu buryo butandukanye, ndetse binavugwa yuko yamaze no kuzana abacanshuro baturutse muri Amerika. Bikaba bivuga ko rero Congo yongeye kugarura abacanshuro kugira ngo baze kwifasha gutsinsura M23. Intego zihari rero ni iz'uko ngo FARDC igomba gukura ingabo za M23 mu bice yafashe byose, ari byo Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ni Bukavu mu gice cya Kivu y'Epfo ndetse na Bugoma, ndetse n'ibindi bice bagiye bafata bikikije aho hose. Kandi hakaba ibiganiro birimo bijya mu kugira ngo habe byaganisha ku mahoro, ariko abandi bakaba bashyize intambara imbere. Rero turategereje ngo turebe ikigomba kuva mu biganiro, niba hashobora kuba umwuka mubi uri gututumba, kuko biri kuvuga ko umujyi wa Uvira wose wazengurutswe n'ingabo ndetse n'intwaro nyinshi zikomeye, ndetse FARDC binavuga ko iri kugenda izigiza hino, isa nkaho yegera ibirindiro bya M23 aho biri. Kandi ku rundi ruhande M23 nayo iryamiye amajanja, nayo bivuga yuko iri kugenda yegeranya ingabo zayo ndetse n'ibikoresho byayo, kandi byumvikana ko iri kugenda yongera ubushobozi ahari ibirindiro byayo, kuko isaha ku isaha yiteguye yuko ishobora kugabwaho ibitero bikomeye. Kandi nayo yavuze ko igihe cyose izagabwaho ibitero izirengera, izitabara, ikirwanaho nk'uko bivugwa n'abayobozi bayo. Rero turacyategereje. Hagati aho ngaho ibyo byose byagiye bikorwa, murabizi ko intambara ivugwamo ibintu byinshi. Intambara ishinjwa irimo ko
DRC ibishinja u Rwanda ko ngo ari rwo ruri inyuma yo gufasha M23, ariko u Rwanda rwahakanye kenshi ko ibyo bintu rutabizi. Icyo u Rwanda rukora ari ukurinda imbibi n'ubusugire n'igihugu cyaryo. Hanyuma ariko ibyo byose bikaba byarabaye bitarabujije ko u Rwanda na Congo byasinyanye amasezerano y'amahoro yo guhagarika amakimbirane amaze imyaka irenga 30. Kuri uyu munsi rero harakibazwa ngo ese biraza kugenda gute ko Congo isinya amasezerano y'amahoro ariko bikarangira hari ibindi bintu bikurikiye y'amasezerano bitandukanye n'ibyo baba basinye. Ese biraza kugenda gute? Reka tubitegereze, turaza kubimenya mu masaha makeya. Iyindi nkuru turi bubashe kugeraho turaza guhita tuzibamenyesha nk'uko bisanzwe.